دم باش بینرین هجا و خوشتوی دو وی خلکی دا جه برنامه آسو میوان ما یه وی خلکی نویسکار و رومان نویس باکور کردستانی عمر دورانه ما مستعمر گلکی بخیراتی اویدی داره سپاسیات دادم که سرچوی من ما مستجبری ام بچن ناف سرگورات یا نویسینه و جهانا نویسینه ام هنکی بزانن جتا کات دیگه هشتناتا بو کار نویسینه بخواد چیه؟ یعنی تو نویسینه وکی کارت چواد بینی؟ وکر بچه زحمت کو بیجم کاره که کو او تشتی کو هگر جیاره تبری بد بوده بیت کار لی مقابل نوالات ما رجا خواندن یعنی بازار خواندن بازار زمانی کردی گله لوازم نینه هر چهار پارچه کردستان جی اول راستیا جیانا ما اجازه بر هنده جی دو بیت کار دوی زکی تطهیر کرد دوی بازار کوی هبید خود جیار قصوی تشتی به حتی که وقت شونه به مرو زحمت اکو بجوی تشتی کاره ام دنویسن بله دنویسن لی دنویسن ایدا که چند دهاتی ها اول بشکل زحمته حتی که ام به بازارش درست نکن بو ادب کردی اجازه بر هنده اول ولات ما بشکل کمه یو قالك باشن هنري دي ام از بخو في تشتي واكا هوبيا كي واكا زوقا كي بريفات بم حزدكم يجي خواندون نويسيني حزدكم عندك روشو ولاتي خود بينم روشو جواكا خود بينم روشو خود بينم درونا خود بينم درونا جواكا خود بينم من او درفت نين از بريا كادوي تشتي شيرو بكم يعني جي ديار بكم بو من گوراپان هری باش ریکو هری باش نویسین او جمتت از هندی جمتت از ویر روشه شیرو ودکم نویسین بو من ابا یعنی نکو وک کار وک هوبیا کی وک حزه کی زوقه کی یعنی نه انگو پیشه انگو بهتر آرزو نه بله آرزویه که و هوبیا کی داخازه کی حزه کی ما هاتنا تد ناف جهانا ادب و چیرو کی رومانه دا چاوا بود اسپیکت چاوا بود راستی یعنی چه زاروکتی هم ده وقت ام وقت زاروک تلویزیون و رادیو تشتی وسانه بوم تنگ بیجی چیروک بیجی لولات ما سر حد گلک نبود دنگه یعنی کلتره کامه بوان چیروکان بوان دنگ بیجی هم مزن بون اوجی بشتی خواندن ما دوی خواندن ده هنگی تو بیجی بو زاروکان فیلم کارتون تشتی وسانه بون رمان او هبون یه رسم رمان چیکری یه وینه کشی مگلک جوان حز دکری هر وسا گوارن کاریکاتور مگلک جوان حز دکری از بیجم هنده که جی تاثیر آوی تشتی گلک سرمه چه بو یعنی از بید اخبار بو دستگاه تامیجی گلک جوان بو وقتی من ما مستاد تشتی کردم متنویسی همو جارا لبیش همو خواندوان ادهات خواندن او خواندن ذوق که زیادتر حس که زیادتر چیت کرد که از همی جارا بنویسم ایجا او رو ایدی کامپیوتر و کیبورد و تشتی و صادرکتی ایدی دستگاه تامه فایده نکه او نویسین من هیچ دبچکتی ده هبو لی نویسین من سر کردی زیاده ناشته بله یعنی بچه کدی نزدیکه از 20 سال 95 96 وسا هدی میگم ما دارم کردم درد میشه درد کردایه ادبی از وی زمانی بنویسیم اگر وی زمانی نبید زمان خمالی نبید تو نشه درمان بس تو بريكا تشيروك تعاول تشيروك نفيسي باش تو هات الناف والله اول نه تشيروك جي شعر كرت بسيط يعني جمله بو خود رستكر رستن وسا چاپ افوریزمات اشتوا دوما كده من قرار دا كو از دوی كرت تشيروك بنويسم قال لك جي حاسكم يعني يعني بيبين كرت تشتين قال لك زياده لاپرین گله کم و بابتین گله که برفره مرو اگر بو که اوجی چه بجم تشتکا جتاه افرتا رومانك يعني راستي گله که مازن کار که مازن اتکری سیتاوا تاریه رومانك
300 لا پره راستی از واسطی هم حتی من خوان بس یا بزوق بو راستی چه بونه فاکتر یعنی جی اگر که تو رومانا کی حساب بنویسی از چا بجم بری همه تشتی اول سرور منه کارو خباتا منه جیام و دوی من تشتکر با یعنی او دمی که هاتنا سری من او تشتی که هاتی سری من او انسانی کلی گل من و گاوش شر کری کار کری لینها نمانه دوی جاره کدی وگرن جیانی دوی من تشتکر با جاران دهاتم پیش چاوی من بیرواری وان یا دیگر گوان دوی اوی از چون او بابت وقتی بیشم پیشتر او که نبود یعنی حاضریه که آماده کاریه که اوی تشتی نبود هندک برادر دید هندک تشت هاتن بگو او تشتی ملوات چوی جای او که کوسه هست کوسه لیگل مدرس کرد سربی که من او رومانا دست بکر و حتی 7 سالش بردوام کرد یعنی ده 7 ساله رومانا نویسی اه والله سال 2007 من دست بکر 2014 چاپ کرد ما مستعمر ادلجا دقه ادبی ایدئولوژی کرنا دقه ادبی يعني حتى تشردت بيني كو او دقه يسر كفتي بيت يانجيت كافيتا قالبكي محدد ده عم قلت بيها دقه كي ادبي ايديولوژيه كي كراسه كي لبكه تبفين يعني هر هزركي البته ما بس البته او كي ايديولوژيك هي بيوندي كو ايديولوژيك هي يعني افرو قال لك هزرمان دو بيرمان بيجن ايديولوژي دي اخير او كواتيه اف بخوش ايديولوژي يعني نابته بارگران يكسب شتا دقه يعني هگر تو صابي که تو بابت بهتر لدیف او که آراسته جیه که بکی لوی داری در راسته قنابوین و او نامینید چا بجم اورجینالی تا او روشه نامینید تو هندک خواندوان یانجی تیپو قهرمانی خو رید کی آراسته جیه که دیگه که جبو تاثیر لسر و خواندوانی بیلید برای من اول تشتا تا ببینه بیت اوتکت تا دیگه هنا ولا چونکه آرمانجا نویسکاری او کووید تشتی برای يعني ايديولوژيات الحمي عرضها هي الحمي جا ناف حمي برتوكادا هي يعني اكيد ايديولوژيا وقت شلون يعني دفيد هدفك تا آرمانجا تهبيت يعني از بيت تشتی بوش دن بيسم چه جایی که بده تا روسا برای که چه جوار کردنی فکرک اره که نشان دانه شانس دقه کی هوسا سرکفتنی چنده خود اولی دی مایه رایا و خواندوانان از چی بیشتر طبعا از وکی خواندوان من خواندی راستی از نرخ نگری ادبی ما از وقتی نشم تشتکی بیشتر نکارم یعنی اول البته وقتی که مروف دنویسه حزکت کو تشتکو گل کی سرکفتی و بلند و از وی دیلم میدی بو خواندوان یعنی خواندوان و هر وسا خود کسی انشار ازا درجه کی او که بدنی هیوی دکم کو باش بجا اگر نبوجی اول راستیا منه و از پی هاتمه نو میدانا زمانی کردی ادب کردیم ما مستعمر تو وقتی دقه کی حساب نویسی یعنی تو رومانه کی حساب نویسی تا چوا هزرا خواندوایید کرد یعنی او کسی بخینید او کسک دائما هي وقتی نویسکار نویسید کسک هي و حتی او کسی افتراضی جبید بله پیش من هندک خواندوان چیت می‌شد و چا بجم اگر من بری 7 سالان جناب تناس که بلکه یک جوان کسا تو بود پیش من تابلوی دا جیتای رسمی تیجی هبا البته وقتی دنویسی از هر صد بوم خواندوانی بیت تشتیجی بری همه تشتی از وک نفرکی وی جواکی از جه چه بومه و وقتی که من نویسی جی رخی که داشتی مخوکر خواندوانی بیتشتی که از چند چه جه بیتشتی واردگرم برای افتشتی که از دنویسم دلی منه یا نه هگر از پی قایل بم از باور دکم خواندوانی منه ایش پی قایل بم
هندك جادم قال لك جوهرين قال لك قال قهرمانا از كتمنا خمگینی شما يعني وقت تدنفسي كسكي تايبت هبول برچاوته تا افدق ارسته ويتكر يعني هبو كومك كسا كومك هبون هبون يعني كومك دور برا من برادري من دوستي من هبون يعني وقت من حظ كده از وقت نشوني وان بدم قرنيجا كسر لي وان شي بده افج بو مسر كتنا مازن بو يعني هبو البته بل کاراکتر درمانه دا بارا بتر دو کاراکترین سرکی دیدانه بله راستی هندک جها هر دو کاراکتر یعنی هف دجنجی و هف حزنجی یعنی تا توصلت لي كالكر يا راستي يعني كاتشوا كسك حاس ناكت يعني موقفك بري هي يعني موقفك جاي قرتيه موقفك تند بله باشت هدا حاجت كت بيتا افينداري ويكسي يعني تبوش يوصا اف دجها حمي كوم كرن في روماني دا تدفياتو چي بيجي ما بس تا چي بو يعني ما بس لوي داري دياره نواك بلکه او که جهه یک دیگه لگجار دو بجم عشق مزن اوین مزن هموی شر کی دست بید کرد. گلک جاران دو مروین یک و دو وقت ناکوک دیارن دبینی نخید راستی دا نوایه. بله. دبینی دو مروین کو گلک جگ جدا و دوری هف ساخلتین وان. بالضبط. لی وکه منوسو پلوسه دو سریه پاتریه دیگه هنه هاو دو اوکه کی چیت که انرژیه کی وزه کی درست کت. اول سروشتا ساخلت حموم رواتیه ده هیا. اجا لگل ما یک قهرمان آمنا کو باجر و باجروانی لی حج بلندیه و چیایی دکت. او دیجی گندیک لی اوج حج بلندیه دکت. دوی بلندیه ده البته مجاز و خزایی تشتی دینجی هنه. یعنی ما بس ما وی داری چه کرنا پراکیه کو انسان اتا بری خوبت جی بلند یعنی ادی بس ام هر پیوندی لگل رابوردیا خود کن. بری مال پیش باید تشتی بوی يعني جوی لحظه کو ام تیدا دجین و بیستگاه کو ام تیدا نه ام چه جوی تشتی وارگرن حسرت و پوشمانی خوزی لی آنینا ده و ترس و نگرانی اسبه نه هیله کو ام حسب و روش خوف کنن هنده کی ما بس من او کو از دوی رومانی ده وی تشتی بگن مادام افتشته هيا بجي بله مادام هستاتا هزراتا رید دا بیچندی و بی کنترلاتا چه بگه تو ترساتا چیه حزو فيانا او انفعال ورغبات فان كاركترا وكأنه تأجيل كربون يعني داني بون رخكي داني بون طرفكي اف ناكوكيات نافرا شر و جنگي جلايكي ولايكي دي افيني راستي هر دو ده هم بري هف بوند وكي دو چپرا ما باشا مروفاتي الكيري ما تبوشي تبرو مروف تبتا مروفاتي هل بجات بله از شر افيني جيك دا دگه نه هفدو ها هر دو جي ترسي درست کن هر دو يعني برهم اینر ترسينه هر دو جي ترسي درست کن يعني وقتی حزدی کی ترسا جدستانی هيا ترسا برزبونی هيا ترسا شکستناوی هيا تو وقت شر دا ویجی چک دست دا ترسا نمانی هيا اجا هر دو تشتی کو ترسي درست دکک و دولاتی کو وصد جي همو تشتی تا بربند کری برای که هندک قالبین ایدئولوژیک برای که هندک قالبین دابو نیریتان افتشتی کو هاتیه وقت دور پیچ کرن رخی که داشتی تشتی تا این سروشتی حزن تا این مروفاتیه رغبات نابد چی نابد یعنی چی قانونک چی یاسایک نشه هندک کنترل سر کنترل لسر سروشتای مروفاتیه بکه غرض مروفاتیه بکه حزن مروفاتیه بکه چی نبود جی انسانیتی حتی ناگلک
تشتي نموني وسهنا نبويا أخير تمرين أخذ بيش شاوي خذ بيجي نخير از ببم اس إجبار عندي شر وأبيني تبي نبي ترسك اللي قال تحمو جرانها قالوا كاتش اللي هات قالوا از بچم از ساق وگرم از وگرم که از ساقی ببینم هر وسا او ترسا کو یا اوینداری درست یا اجا ترس جدهلت دروا بکی دروا چت که ولا تكو عمليه ديجين جغرافيا اكو عملينا ابحر دو تشتنه هل ترسي درستك دروا باش حتى تشرادي كاركتر انتر رياليست بون يعني واقعي بون بهتري همو كاركتر يكو الرومان مده هنا هربت روماني ده دو تيب هنا يك تيب كنت بخوخ بخيال خود درست یک پروتوتیپ هنه که کتواریج راستی هاتی بلکه دوی داری دا جیلان و باب جیلان بیتا تیپ او دی هموش راستی هاتنه حوالی منه و حوالین خواه همو حوالی منه همو جیانه یعنی تشتی راستی هاتیه جخو او تشتی که از نشیم بخیال دا و تشتی گلو ابو چن بحث ماسیاناک نزانم یعنی از جایی ما از اگر بحث ماسیا بکم جی ده از زانم از جایی که دا تیک بدم دوی تشتی که از جیامه مدیتیه یعنی از خیاله که جد داینم سر گنده که یعنی سر باجره که از بچم او گنده که از لیبومه جایی بید جی از بچم او جایی خو بس العفو تجاه كده بحث ماسيان كان ازدي بوتا بيش بله تو بيجيت كراسي شوي دفروشم نبازرگانم بله گوهاني روجي دوشم نبيريوانم ماسيان جيرينم لي از نيجيروانم جبرتا وفي قولي از جود بريندارم بله يعني اما الشعر يانجي وغيرانه يانجي خاطره يانجي چه يعني چه گريدان ناورا به رومانه و وان گوت ناده هست. اوه ناکوکن همو یعنی ماسی چیراندن کار شوانه چیراندنه ایجا ماسی بچیرینی یعنی اوه اشارت آوی تشتی از تو امنو کارنده و روش و مرجی دا ببینه اوار بیگ و بجین لی ده هر وسایجی هر اقلی من حضر آمده لسر تبه هندی شوانه که چابر بزی خو وک مرو به دکانداری کو دکان آخو قاپات که چمال سبای کادی چلی بید و داره نه بازرگانم دو بیشی که دوی داری مبست اوه یعنی اره از آنم تجمع حضر که اشته حضر کم لی زمین آمن نیاوی تشتی او در نیاوی تشتیه تا گله بریندار اک برین اک چکر و اویناتا برینات دیه چکری اوه دیاریوی بوتا پارچه گله که سر جانوی لشی در کتی دیاری دوی داری یعنی ام ناکوکن و زمین کو ام لینه جیکو املینا نه جیویدشتی. دی به سبب نمانامه. تشته کی سری براستی وقتی من رومان خواندی وسا و یا سیرتر اوه بو کو شورشگرک بهتا کشتن و تو بچیه بریکاوی سحکه بریکاوی تو نامه که اوینیت ادا بینید و هر او نامه وصيته ويجيبوا تقريبا هم عاد شيء بيجم وهي بله وهي قال لك وسا ما بيجم تشتكي الشري هي شوف داروني هي أبيك الشر كريه دزانه مرو هاس بيت كات بري شنو شري مرو دزانه كادي ساق وغير ديان دي بيتا كشتن مرو ويتشتي هاس بيت كن دزانه إجا یا بلکه گل من صابر گلک برادرانه تشتوقت یعنی حس بیت کم ده تشتاق بیت سری من اوجی اشارات اوی تشتیه یعنی شکل الشری ده سایکولوژی که هو هیا يعني لسه بحثي جيلاني بكن قارمانا روماني وخامجيني يعني ابهر دون كاركترين ها نزيكي واقعي ما كردان كردي باكور كان بحثا كردي باكور بكن أبا يعني چند جواهري وصا هنا قالك هنا قالك وصا جي شر داجي هنا چونكه پارچه باکور نه وکه پارچه دیه
gelek bajiran Kurd û Türk têkel bûne. Gelek kevtine navê ku du İstanbul nîvê wê Kurdin. Kurd e. Piştî sala 95 valakirina gundan çolkirina gundan êdî gundî neman li Bakur. Bajêrê 400-500 hezara hebûne milyon û nîvek. Ev îşareta wî tiştî ye yani ev ne pêk ve jiyanekê nîşan dide. Ev pêk ve jiyan mebest am wê derê ne ew e ku ez îşaret bidim em pêk ve jiyanek. Ev tiştek babeteka siyasî ye ne ev ka babeta romana min e. Ev sosyalîte têkelê te bibe nav zaroka da jî peywendiyekî durist ket encam hatiye vê noxte yani. Mamosta Emer çîrokên wekî Şamîranê û çîroka mîrê bota û xulamê wê te ev babetên wisa keltûrî jî te kar anîn yan jî te tewzîf kirbûn evê romanê da. Baş e heta çi radê serkeftîn îna yan jî xizmeta deqê te dikir. Divê derê de mesele ew bikî nav romanê nekî nav romanê çi guhorînekî di babetê de nake. Ev bo min biye stylek, tarzek, şêwazek ez her çi binivîsim divê ez tiştekê folklorîk ya Kurdî binivîsim. Ez jê hez dikim. Yani ev stylê te yê nivîsînê wisa? Belê ez ev romana me ya dumayî jî min hindek çirokên Kurdî yê kevin ku bav û bapîrê me yan jî kalê me ji bo me gotî bîra me da waya ez wan tişta dibêjim divê em ew bikin ji bo nefşê nû ji bo xwendevanê nû heta mesela verê şahmeran zêde ne berbelave zêde gulê nebûne lê çîrokeka ça bijim şakaneke yani tişteka gelek hêja ew berî çend salan hatiye nivîsîn kev nivîsiye çawa nivîsiye çav ev ji dibî te babeteka dî ji bo vekolînê lê tişteka hinde ciwan yan divê ez bo wê kitabeka taybet binivîsim ya ji divê ez ji bo wê rêyekê tiştekî peyda bikim ku bigihîn me xwendevanê. Bi vê mebestê ya teyrê simir dîsa wisa. Şameran wisa divê romana xwe de jî min dîsa behsa çend nabêjim navê wan di hindek çîrokên kurdewerî folklorîk ya berê nivîsîne ez ji vê evkî hez dikim bijim me tameke çêjekî dide te romanê jî dide te xwendevanî jî. Ne rastî ew yani çîroka xulamê mîrê bota wextê destê xwe tavêje xencerê û dadamarî bikujît mar dişît û mîr jî şiyarê bide ev xencereka li ser serê wî guman lê jê dibet ê cewera safî ke dewera qaneke ev ez ne neyarê te me. Ev piçekî jî derseke yanî tiştê ku tu dibînî bawer neke. Yani tiştê ku te bi çava dîtiye carat belkî tu şaş bî yani ew ne waye. Hindekî jî ev tişt li gel me Kurdan hindek ev tişt heye. Hocam çavê serê xwe dît. Ev tiştê ku tu dibînî tu nizanî ka çi tişt e. Hê paşê tê poşiman bî yani yekser hekmê nede qerarê nede. Ka bizane paş û pêş rexê dî çi hene. Yani reng ne tenê reş û spî ye. Rengê dijî hene yani wan jî bibîne alternatîfê dî hene wan jî bibîne piçekî ew bo wî tiştê yani ew derseke tiştek wisa ji xwe ev berbela ve nav hemû Kurda da. Wextê tiştek mîrin bû yani çûyê dî wextê Mamosta Emer te behsê destpêkê me behsê romanê kir te got ev serbora min e yan jî ev wekî tu bêjî jiyana min e beşekî ji jiyana min e te kariye beşekî vê jiyanê erşîv bike pertokekî de. Tu şiyayî? Nexêr. Yani der heqa wê derneketî. Gelek tiş nad bijim eger ez binivîsim belkî ez tişteka yani tiştekî cidatir binivîsim. Hatta belkî ez cildê duyê jî binivîsim nizanim yani ew eger biwêrim ev rastî zehmet e karekî gelekî zehmet e. Yani ew gelekî kêm e ez vê neşin bêjim arşîveke yani anekdoteke xaleka biçûk e bo arşîvbûna wê divê tişteka berfirehtir. Yani gelek va boyeran te bi çavê serê xwe dîtine? Helbet. Yani ne şertek ku illa ev tişta yek çêbûyî ne yani nêzîkî aqlê wê rastiyê ye. Çiyayê akirî cihê romanê ye. Bele. Çiyayê akirî jî em çê bêjin çiya xwe qaramaneke.
بله بله خوصا خواندنا من يا ادبي جرا وصابو انگو چای اکری قهرمان سرکی بوجی دوی رومانه دا بوچی کرد يعني باوريا جيانجي جمانا ولا هر كسي هي إلا جيا يعني تم باوريا جياتي اجي مقابل يعني افكار ماتت يا شابج جغرافيا وتاريخ ماتت هم جاران بنا قرباني يكو دوستاني خود با ما لگل مگری و درگاه خود با ما وگری چیه باور کردن چیه باوری پیانی ما ببینم جغرافیا یک واسه عمل دیجین یا نه تسلیم داگر کرابن و درش همه تشتی بردن یعنی جدوی چریسکک یا برخودان خراگرتنه هبید او چریسک جی هر بونه چیا چیا بونه چیای ما براستی هم پراستنه چیای ما جی تشتگوسه شكفتي جياي سرراي او اشوتين جياي داجت هاتن او بفرات حليا وطار ومروف دل خود برن بنا قرباني لي يعني شكفت جي هون خلقت خواتي داد فشارتن وجيان تكرن سرالدان آگری شغل وی داری چی بوده چه سرالدانی او دما چه بوی جی حتی جنوسی داوه دولت نشه بیشتر چیه چون چیه که گلگ آسیه ولکانی که تقیایه يعني اوه کوی چیای نظام و زحمته گاوا کت نشه يعني 20 متر بچید نشه وگره انده چیای گلگ آسیه اجا ولکانی که تیره چونه همو شکف چه کریه او آگری کدن آواده تو چونه همو او چه کریه زفستانه گلگ گرمه خوابینا گلگ ساره يعني عكسه يعني عكس زفستان گرمه تو بيجي يعني الفيري هندك الصبح الكريه تشي يعني گرم دبيني هاوينا هاوينا گرم تشتدا ساره اج خو خلقي كود چونه زوزانا حتى درنگیا پاییز ذخیره خود او که داشت کفت دا بعد شارت چون ساره هنیکه يعني سرراي كو هر چال ورزين ساله تدا دروجه کی دا دیار دو دروجه کی دا دیار دو تو ببینی یعنی نشکه و تدید مجکات و بارانک و سرمایک نیو هاوینه یعنی جایی که گله کی اوه یعنی مرو نشه باوری ببینه که بجی ابرو گرم چنین از ساکوی خود نگرم او واساجی و باوریا خاپیتانی مدونیم یعنی یا ما بچه که روشا او که جدایه چکتاری جدایه تو کاغذ اکی نشه لگل خوب گرنیده بجی بچه که بلاستمک بیت ما مستن حتی چل برد تو یعنی تل دهات و تل چه هی وقت پروژه نویسینه وگاوه من رمان کما بجی کرد ما از و تمام بکم و ریب ما چاپه یکشی کماله کرد چی رو که مهنه من وقت جارا دست به که چاپ یکم جار کرد چی رو که خود چاپ کرد باشه رمان از ویجی وسا یکم دست به که سر ساله ریب کم با چاپه یک کرد چی رو که رومانش پشتوه هر دو چی آمادنه و گاویش رومان کادی ها سر به شولد کم اوجه دیسا سر کچکا چک داره با قهرمان من کچکه و چک داره شروانه که و کچا کرد لچک داریه چیا و لباجیران که توشی چه روشه که آلوز بید اوه از این مزمان ما مستعمر چه تشت قهرمان رمان هیله نمر یعنی وقت برسیاره که حوصا کم شتب کن چه وقت کرد قهرمان رمان تا یا جی رمان هر کسی کی بید بمینید زندی بمینید نمر خدا که اوه تشتی دا از نشتم تشبین و هگر تیدا چش بخشی که هبید يعني اكيد سه نمونه بوده بيجي مثلا كاركتر سيد يا نجيب محفوظ بله زور بايا كازانزاكي بله کازانزاکی دایکا گورکی بله دايكا گوركي جنرال يا ماركيز يعني اوبلوموك يعني چی بجم دون کیشوت بله البته وقتی که گلک جوا كاركترا خوش خدانه پرتوكي خون افدار درن بله اب خود تدا شو گاوا سینور خود بزاند یعنی او سینور که تبوی دانای چه کری اگر وان چیتن و وان
سیمن دور و سینور بزاند برای من ایدی او بر به نمرنیه دچید اگر خلک روس لدایکا گورکی خدا نبا افرو بلکه من وتم گورکی ناس نتکر بری همو تشتی دوی او لوکال یه دا قبولک چه بید یعنی افرو هگر وقتها بجم یاشار کمال هگر او جواکاوی نخوانده با لینا با خدان یکی یونانی روسی بلکه نزانی که یاشار کمال کیه اجا برای که یاشار کمال یعنی برای که قهرمانی یاشار کمال جی قهرمانی ویجی دمینیت و نامرید او ناچت یعنی اوش تشکو از اگر افرو مانا من جلای کرده و بیت خواندن و سینور خوب ببرزینید انگه از شن بجم ایده بهتر دشیم چاوی خود بگیریم یعنی ما مستا عمر دوران زور سپاس کت و خلاکه میوان ما بو بین هجا سپاس بواجی و سپاس یک تایبت بو پرتوک خانه دافنشی حتی اموهین و جوانه بیتر بمینن شاد و بختار